Aikari a Kapsabet na matura maria marigicĩirie ni maikitie makaya mao kuri thirikari nene kũhiũha na ihenya kũmathondekera na kwararamia barabara ĩrĩa nyitithanĩtie Kapsabet na Chavakali. Aikari acio matongoretio ni matereba a ngari cia ũkui wa mũingĩ na atwarithia a nduthi barabara-inĩ ĩyo. Maugĩte barabara ĩyo nĩ ĩraiga mĩtũrĩre ya aingĩ ũgwati-inĩ rĩrĩa yenjekete marima marĩa maracũngĩrĩria mĩtino o ũndũ ũmwe na ngari gũthũka. Oho nĩ marauga mĩhang'o ya o mũthenya nĩ hotomete na njĩra nene. President, angalia hii barabara pengine kutoka Mosoriot na uchukue mpaka Chavakali iwe barabara kubwa. Panua hii barabara kwa sababu hata Kapsabet kufinyana hapa saa 11. President, I wish you could stay until 5 o'clock. Tunamuomba hii barabara yetu ya kutoka Chavakali kwenda Eldoret, hiyo barabara akaweze kuweka lami, ikaweze kunyoroka. Tukisafiria kwa hiyo barabara tutaona tuko sawa. Uweze kutupanulia ili barabara na ili barabara ikaweza kuserve hizi kaunti zote ambaye iko jirani mahali hapa, kwa sababu hivi majuzi tulipata accident na ilikuwa mbaya sana, watoto wa shule kuuawa kwa barabara, na si ati hakuna pesa kwa serikali. Rutugitiri hamo horo maito nituko